nyuma y'akaruhuko gato cyane turagarutse mu kiganiro Icyizere Sport News nziza cyane. Okay, reka twanzike amakuru yacu rero, amakuru y'imikino tugiye kuba duhera hano mu karere ka Huye. Memorial Kayumba Emmanuel cyangwa se irushanwa ryo kwibuka Padiri Kayumba Emmanuel wahoze ari umuyobozi w'ikigo cya Groupe Scolaire de Butare, officiel de Butare, Groupe Scolaire officiel de Butare. Akaba ari imikino igiye itandukanye. Umwe mu bakino twavugaho no umukino ugomba kuba uhuza ikipe ya Gisagara Volleyball Club ndetse n'ikipe ya Rege ine ngira ngo rero ino mugabo Padiri Kayumba Emmanuel umwe mu bantu bagize uruhare mu guteza imbere rino rushanwa rya volleyball. Twambuke cyane duhindure duhindure siporo maze twerekeze muri shampiyona y'u Rwanda igomba kuba iza gukomeza ku munsi wa 22 ni journée ya 22 nyine iraza kuba ikomeza kuri tariki 4 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Kuri munsi rero ku isaha y'isa sasa n'igice ikipe ya Bugesera Football Club igomba yakira ikipe ya Mukura Victory Sport. Mu ikipe ya Rwamagana City igomba kwakira ikipe ya Sunrise isa 9. Ikipe ya APR FC igomba kwakira ikipe ya Rutsiro FC isa 9:30. Mu ikipe ya Police Football Club igomba kwakira ikipe ya Kiyovu Sport Club. Ku munsi w'ejo ikipe ya Espoir igomba kwakira ikipe ya AS Kigali ku isaha y'isa 9 n'ubundi. Ikipe ya Rayon Sport Gikundi igomba kwakira ikipe ya Etincelle ku isaha y'isa 9. Gasogi United igomba kwakira ikipe ya Musanzi FC Football Club. Umukino ugomba kuba ku isaha y'isa 9 n'igice. Atisa yuko urutonde rwa shampiyona y'u Rwanda ruyobowe n'ikipe ya APR FC amanota 43, gakurikirwa n'ikipe ya Rio Sport amanota 42, mu gihe ku mwanya wa gatatu haza ikipe ya Kiyovu Sport Club. Nyuma amakipe ari munsi y'umurongo utukura ni ikipe ya Marine ifite amanota 16, mu gihe ikipe ya Espoir ifite amanota 11. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rikaba ryamaze gushyira hanze abatoza bagomba gutoza ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 17 ndetse na 20. Akaba yatangaje umunyamabanga wa Ferwafa atangaje yuko ibi babikoze nubwo rwose n'amarushanwa ahari, ariko nyuma yuko iki bazanye umutekinisiye akaba yaragiye abaha inama babwira yuko rwose kuba umupira ugomba gutangirira mu bana bakiri bato byaba bimwe byaba mu buryo bwiza bwo gutegura ikipe y'igihugu ikomeye cyane ikazaba yatsinda.
ikipe y'igihugu Amavubi mbibutsa ko iheruka mu gikombe cya Afurika muri 2004. Ibintu bitoroshye kabisa. Abanyarwanda duheruka itsinze muri ibyo bihe ntabwo byoroshye. Dusigaranye iminota 10 tukaba dusoje ikiganiro cyacu Icyizere Sport News. Nge nitwa Innocent Bimenyimana Success. Nkomeza gusuza kabisa abakunzi baradikize bagenda badukurikira neza cyane. Suza umuvandimwe mu Pujizo. Ndabizi neza ko mubana mu biganiro byiza cyane kandi nawe yambwiye ko ngo abakunda. Ndaje mu kanya gato dufate akaruhuko ndetse gukomeza n'amakuru yacu twerekeza ku mugabane w'Uburayi. Amakuru menshi agenda avugwa, murameza kumenya amakuru avuga kuri CR7 uherereye mu gihugu cya Arabia Saudite mu ikipe ya Al Nassr. Rwose agenda atsinda za hat-trick zigiye zitandukanye. Babwira ati kabisa ngiyewe buri